Kan waduh. Chết ruột cái ra rồi. Lihat sih saya kayak dekat tunjuk cucut. Hah? Dia waktu ini kayak makanya yang kayak ini. Itu. Tunjuk apa tuh? Tunjuk lah. Mana itu kok? Oh ya kayak itu ya, tunjuk. Nah, bencok le. Proses. Cok itu dia. Baik tu. Oh, ini pol. Proses penangkapan. Iya. Seperti tidak banyak. Ini Pak, berarti ini. Kita goyang dulu kan. Kerliang. Ya. Proses penangkapan ikan di pedalaman Sare, Kurung Kali. Ya. Ya. Kecil kok. Ih, bahan apa nawai nong, thiêu. Hay đắp thiêu. Đi. Cái bằng được. Coba lihat ke ni. Nyana. Nyo gì hả? Đi mòn. Bỏ hoài, tôi bao nhiêu vượt. Phải hồi nằm thì bỏ hoài nó bao nhiêu vượt. Wait, 5 menit je. Nó, stop.